Vijana musilale. Ngwatanĩro cia ateteria ihoto cia mũingĩ ciũkĩte hamwe gũkũmithia mũtugo wa andũ kũnyitwo mĩgwate na makĩria arĩa mataretĩkanĩria na mĩbango ya thirikari. Ngwatanĩro ici irauga ciigana nĩ ciigana na rĩu no nginyagia mũingĩ ũrĩa nĩguo mwene hinya wothe ũnyitanĩre gwĩkũra mĩnyororo-inĩ ĩrĩa wĩikĩtio. Wenzetu mahali walipo hatujui na hawana sauti ya kupaza. Saizi wewe ndio sauti ya Kibet. Kibet Bull alitekwa nyara. Hatujui mahali alipo. Hawezi kujizungumzia yeye mwenyewe. Bernard Kavuli alitekwa nyara. Hatujui mahali alipo. Hawezi kujizungumzia. Kwa hivyo sauti yako inahitajika kama kijana wa taifa hili, kama mama wa taifa hili. Maana hakuna aliye salama iwapo kuna mmoja wetu ambaye hana usalama. Na tondu a Kenya nĩ marĩtie cia kũigana, ateteri a ihoto cia andũ maugĩte rũthiomi rũrĩa thirikari ĩraigua no rwa mĩrũrũngano. We join all patriotic Kenyans in calling for nationwide protests on Monday, the 30th of December 2024, to demand for justice and accountability. The streets are indeed calling. So that we can finish the unfinished business of demanding for total change and political accountability. Hatuwezi endelea kuishi kwenye taifa ambalo linatunyanyasa. Hatuwezi endelea kuishi kwenye taifa ambalo linatuteka nyara, linatuua na hata bila kukadiria kwamba linaua mustakabali wa taifa hili. Lazima tujitokeze kwa nguvu, tuonyeshe kwamba mwenye nchi ni mwananchi wala si viongozi. Maya mokite oriri honge ta ruhonge rwa gutetera ihoto cia andu ta KNCHR na kanjo ya mawakiri LSK ithiete na mbere na gukumithia unyitani wa migwate na muno kunyururia ndumiriri cia honge cia ugitiri cia kuga matiui no uranyitana migwate. If it is not the police, if it is not NIS, if it is not the DCI, then who is abducting Kenyans? And are we saying that the government is unable to arrest criminals who are disfranchising the rights of Kenyans? Saa tumebaki bila jawabu na tunajiuliza, je, tuna serikali ambayo inawajali mwananchi wa kawaida, serikali ambayo inatushughulikia sisi kama vijana haswa wa taifa hili la Kenya, ama ni serikali ambayo inatukandamiza sisi kama vijana wa taifa hili? We call for the immediate and unconditional release of all the abducted persons and other victims of enforced disappearances. These actions undermine the rule of law and violate the Constitution of Kenya and erode the trust of Kenyans in the government, thus questioning the legitimacy of this government. Honge cia ugitiri cithiete na mbere na kwiyeherania na cieko o ciothe cia kunyita andu migwate cikiuga kiria cireka ni guteithiriria gwethana na aria manyititwo migwate. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.